happy watching while I'm mesmerized by these eyes. I'm so happy watching while I'm mesmerized by these eyes. I'm so happy. Every time for me, be a aquaba and then so the first one could cry. It requires I say, dear, when you say, I know why you're ready, why you cry the old train, send Nayas, the experiences in life at the bebro. Me more aquaba, be this out who ye, son, Mr. So, me home a year. A todd that won't find me. Why or my bapaidi? They say a time or a tie essence, Santa Copasa, Mr. Ya and ma ubu and fubebri and I see a cassia and call and fama aboafwa when I saw my singing and pabu shemi and a medru abruchi medru abroad. I and no the pub didn't shower handy as a semi be winter boot. Now we didn't midi shiano. I it's a neno dear, ye con winter. It's a Ghana. It's a Ghana cross you winter time. Whether you good keke and pabu shemi. A peaches by Frima shoe shop or Musuku. Ufri Musuku about Equa Showman Estate. Also left down while Anna peaches by Frima a war. Intimiso baby, I will be an a banner and call school back. School for a school, hoppe and a funny a trim, na pay school back, papa, fama or mano. I am a pabwa papa, and I say, Oba, on pub would be a safe on a hills, just say, and pub would be a upibiano, a peaches. By Frima shoe shop and obinya sa and pabueni near mammy boss winina ebi atari shemi and then we call it 2-piece some catch them say no I say you're abroad I say masa could do Germany so what I say and Canada no nti be pamocho 2-piece ya shemi so if you ladies in collection ne contact and a tregu and a number and a tregu e screen no enim no bomodia na fred ladies in collection na baby will be ano delivery ni baby a free atari ahura opibia no what the ebebrel mitri hwin so and de e kon short hair a cute cat palo and a cc mitri hu kama e di amami na me kai o say e ba no Ghana ha de e say any abrochiri baby a heba medicine a obi age atum e chief aspect and bitimi etu yare na sinyina e di amaw chief mixture hey papa ubetu yare ni nyina se e di amaw hepatitis B typhoid malaria ana fibroid yare bia oba uchima na eye wo ya na untumi anase wa fichiko chese emma uti paye de misro baby awo bia no eye jeffers mixture pe ene betimi aso anon e di amaw amana yira kra na be ma so de odia jeffers pick up so pe na e betimi amaw apo adwuma empem abo adwuma ye e wo mpem empem adwuma ne de jeffers pick up so pe na e betimi age wo nkwa baby awo bia no won telephone numbers na etwagu e wo screen no enim ni bomodi ane tutu amerika na medofo baby awo bia no entrance na oba no emunemu na enchiro anase won ne na mo so obema de esese wo mema ye no SCP de be CP nso a ejina jeffers pick up so peso na ebema no SCP baby awo bia tutu amerika na medofo kona koje odie enkonwa papa fie die eye papa go furniture pe ene bitime ma enkonwa papa edem enkonwa ehote na ahodin wom na efe die eye papa go furniture na oguso eye promotion no din medofo bia o bia no kesema junction ne so hono mo a ena papa go furniture ewo wose bia ekubia no obeto a eye free delivery medofo bia o bia no tutu amerika na kobo oni akohoma na okonso a enkosa kotobi obia eho edie o yakopon hira wo pa medofo na anom die soso die eye angel beverages pe ena say the whole world obia agiatum enija ekoso bebia anase eye wedding bibia anom dia say emrewa ne nkokra nkola nyina agiatum eye angel beverages adonko next level so de ena emane meme nyina yagiatum angel energy drink so de medofo koba no wa bresa na unhia pinkle bia eno ane angel energy drink medofo bebia obia no mitwa me ho akwaba kona kwaje odie me baisia I was for me more about being at the mobile experiences in life with Jim Media. So now I'm saying, I say, dear, wa brabum experiences any day, bro. Now, brabum experience will be it will be. Say and say me. And then any part, Miss Akan will be fear have me come. Why you offer? Why you near? Why you back?
Baby Brina, a friend of grandpa. Who's the same where? Oh, my God, way. Don't let so. Sister. Let's all the dawn. Sister Wakofe. Now, maybe I will call. Oh, what the other room. My boss is here. And I'm Yakasame Papa. Come, Chacha. Papa. Pacho, BBI fine. Eraditias, BBI cool. Be a coy. Eradiadom. Papa was sunglassy. The be over me beside that bang and I'll be to be at me. Utukana bass and our bassa. Why won't to watch me? Chemi, with him sunglasses so dear. No nature said, many, I know the one had won't do a Benjamin. And they made me watch you, Betcha. Papa, where the men sanko. I said, no, I ask you. Aye. Open out to buy. Aye, me friend richly banam de buy. I know then. Where they say baby $30,000. Hey. Is I over. Nese. Actually, higher crown. A higher crown. No cost some Yakophone strong, Papa. But I said, now sorry, Boko. Eradiadom, So for my many of us and phobia. BBI cool. And I'm Yankasamini bar. Shoddy baby. Shoddy. Baby, I fine. Oh, why you feel. And they make up on Ajiana, yeah, and then Yajia. But Ajiana, who I was your phone, who you didn't go and say, Yam now, so don't. Do you have a girlfriend? Now, dear, no. Why now, dear? No. I was having, by now, I don't have. Okay, you was having a girlfriend? Yeah. Or a girlfriends? Okay, let's say it like this. Like, no, I want my speech to go viral. So I have to speak English. Okay. People used And papa a problem. As you know. Oh, okay. You see, Uh-huh. I'm a married man before, but due to some problems, we break up. I continue with girls that want to, help me. So I stop. We want to know, right now, no, do you have a girlfriend? Oh, a girlfriend or anything? No. Right but now, also, no. oh, worry. Yeah. Before, a brebe na worry and a brebe and a ujai. Remember experience and so. Don't let it. We didn't kasankasa day. Because I'm called for grandpa. It be frail or far. It be frail. A colanya me. You perceive who don't little. Dear because they did dear na the do na a man saying in air don't little. Me papa ne mama wo me. Edi omode to me. Steven Atanga. But obi na tete me. Ema mi nyini ye. Okay. Na sa nipa no. Ni din ka me din. Te Steven Ofosu Atanga. Okay, we are not now. Yes. Oh, okay. We feel Me papa e not nani. Okay. Na mama e Santini. Okay. Ofri Joso. How many siblings do you have? What is the meaning of siblings? And you are saying okay. So my sisters is siblings. Okay. Yeah, 8. One mother, one father. Yeah. Oh, mama, no papa wo and mamu 8. Gotcha. And what 3? Yeah. And ma saying na and mema saying. Me na me bema e do munte. Omu na ye. 7 na kan na ye ma. Yes. O na ye ba penny an. Gotcha. O na ye ba penny. Gotcha. Because wedding fee say you. Fie ne de aya na amanfo nim se enim se e bo apayo. Na me pese me bo me fie. But me ma me kan asem bi kire me. Enu nti no obi bisa me fie a aya na e din se me kan. A me gu mia me ho anim ase e wo public. Okay. Tama ya wo me no. Na me nim fie. Me nim baby a me wo, me nim baby a me nenam. Till se me ni be fie. Tie pia. Otimun se school. Obi timi be gina, my name is this. And then I know what body I answer myself. Unse na kan go school ni ade. Tie kan me ni me age. E du mi so a teacher need me gwa me sa. Na me gina ho se dwan. Inti me ko fie na me ka che ma me se ma. E ko school a ye se obi anka myself. Me kwa ade me hu me age me kan do me age a me ntimi mbo. Na ma me ka che me se tama owo me no. Like unse oko wa owo card bia then bia was on ade. Yeah, na sabi na wo hweso ma me mu aye ntabodan. Sisi a oko temane
no na fra ai na eguso o ma me ko hu ye no me ntwawa no na emfie sen ene wo so Ghana for per se ye hu umfie asisi current age awedi na me ka ba no okay ti me ma me se ode me particulars and as me bet set me bet particulars to ho no I say nsuo toye na yiri dan na bag na ade ni hyew no efoni na tete no okay inti me ma me de ode na no ka kire me na me so ma ede me bisa ansenti yes ben date ben month ben ti me bisa no kan but me ankasa de me meto me date of birth da particulars da eti mpacho uhu ye no o maame e de kire wa no ka kire o no sese no o calculate a emfie san e na ye pese hu se don little edi sisia de ana pese o de chef fridge mu ye de experience so de ye bisa obibi na sa on pese o be kan enye problem mpacho ye pese hu se emfie san e na don little edi sisia de no 30 years okay sese wo 30 yeah we are sure so we di 30 oh yeah because me say beto is alleged say you say you could date of birth or say passport you say passport so we di 45 years Sound kwa samna ya Ghana phone bidi ne bi ani o we me ko fa lawyer na me siu ni pakro na be ka so don aye dwe don ya arrogant don ya abaso don ya say enye una wo me adenti na utimi forge esi wo me passport me tina me ka say is alleged because it's alleged say de ya nipa na kan oh okay anti sa nipa na me de no okay because unya me busuani okay ina me passport me yimpie rough a passport nipa obeje me visa ama me no ene bronia maybe me 2 kwanya all right so timi check I say license 2% o try and say unim die de undi birthday ana don little yes me di birthday because watamfo benya wa ejina die de wo no ene won sama obeka ene be ma watamfo de enya o it's all watamfo ho oh why not nipa bia watamfo e den na ma hu se watamfo Nayas me da say ade a nipa odi be hu se watamfo ne say yanko ya yendamfo fam yakọ yendamfo fam Nayas asem na me de kan woni me sister ye te hey mo pie na mbema 2 ejina ho na we afro no ne o kasa no de ye mfre na obo hu se ne facial obo se asesa okay I say mbema afro no enye ne de okay ya chese na tamfo no watamfo no because ade a wo nya no enye ne de anke so support me why ka wonya obetima pebia ma no e 2% o kire se adwuma ni mu no unya adwuma bebrechi college bi nti watamfo wo ma yes oh okay obetima bo atamfo na omo adwuma ni mu na kire oh ndie akwete se o so fo acha kom se eja ufiefo yo nti ukoda yiro ho bompa ukoda ya na kum enye ku na ebe ku okay nti me nka na omakokume ba eche mitrim don little udi ni pedi no me njini pani ye beba ho onu anom no osimo ye 8 yeah wona wudi kan yeah omo aka no ye sere ye bisa Ghana for say bisa say womu nyina tete se wo ana ebi soson wo ana sesen eneti eno de hia wo pa pacho Ghana for ka kire wo he na me de omo nka nkire mi the virtual ye streaming on Facebook live into questions are eba no na me bisa no odaroma just see Mr. Don little say ayim bia ni nuanom no nuanom 7 na wudi wachi no nyina tete se na chesa on pa chesa de wi ama sa le tankura na sa na me nuanom wi na so te sa le tankura me amon te sa na me kura no na me te sa but due to some problems bi na issues bi ntina ema me ba sa because me ma me say owo me no according to my mother o say owo me no akwete say owo akwala e wo papa side na ondi eyi bi ana say yenya amamre mana eni kwan say oba no e de akwala ne dwane ko ne kuro nti ase ntoka ba me ne me papa me ma me ne papa ntem na me ma me sata me so me ma me ntimi nja me ho no time e di me dwane ko ne ma me ne o papa entem yes sa ntokwa na ba ye no e na o ma me edwa e di wo edwane
but na amamre kwan so no cross nsuo na yes a case no don't asem we dey sisu bi ma hwefo because woman ntia it's because ma me say owo me in fact obia person of family because na me so pa na me so ontimi won say ma fono kra hye ma fona hwehwemo aduane bia hye ba ontimi won say na me obi a me nipa kese nti eba asa no na say we friends aboson for say kromu ayi no ame papa kromu nsuo no and na ya if you cry no person of family no person of family cry nti wo ma mitimi yela me sha no ya ma me say otimi jame to obeba na me ni ho 2 days time 3 days time na de me abeto to me kwa hwehwem aka kire o mo say konfo no beba be ka kire o say me nyela ye o mo ntu o ma dwun na me san ba na tell say dwane na o maame ene o papa nya problem a odi dwane odi twa nsuo ni dwane ye no eno na ko create saa ne ma ni nyina nsuo no ana se meka se krom ho bosom no ni bufu ye eti eno na ma oye wo saa no saa de ne be hye o mu a chese wo ho a wutimi yira okwa na waba real mutimi kasa kire me Nayas eye kroben no me gina we fidie so aka me no kredi o munnim no they know me colleagues ni bi obi sa bebra o me ka kire no krewe se me so nsam se me no ma ubedwane mitimi num whisky baako Jack Daniel baako fuwa membo me no ma ekọ mo ho mitimi num fuwa ekọ mo ho wow mitimi gina ha mo ne betimi aba be kasa sesia me de omachi wade aka me o ma me tena ho be almost 3 years na me ni hu one city krada wow inti like aya echi wade ben e na wo de ka wo mo a wutimi tena se ma because also the echi wade ka wo ne ma ho kire e din so chen wo e ba wo so on say ade o mo kire se oba beba me side wo ba me side they will hunt you ombe hunt wa kwapim say wan ka say obedwane ana wo mbeku asema wo kan real story na wo kan na say wo TV so eti na wo kan na yes me twan tronje hwe wow me twan tronje hwe omo experience no so omo hwe ya they will also comment emana omo experiences no yes wow me no ko radem nkwa wontimi ntena ho ina me nkwa me wodem a me ne omo kasa esriye bibia omo kire me ade a menye ade a ma menye because I'm one say na wo see kan sabio we de enye se me bu animtie o sani anka wotu akrokro wai na wutimi nom ebia nsa bottle kase pa abaako whiskey ana brandy but ommo na me amitie me nom ensa eye 1% kra me nom kakra bia na mabo na ya so ni mi bi David na me nom whiskey wa on baby aye wo metimi nom whiskey baako baby a me fie wo me drive wa koka so a labera camp na kwako bie me ponada me da no mo free mu obo nse na me ni so me say me kai se na me wo studio a me ye na ye de na me du fie amu ye not say up till now no don little obi so ka kire say utimi yira up till now say see ya na say saa de ne ko no me de rade ase due to Bible bi a me kokko eni ade nti no saa de no eso twaba like me hu say difference e bom kakra ina nsa no kra no enya ewoma no bo say nti me say me ni obi nya issue na o ya de na me ka se me pay se o jai se wan jai na me bufu a enya me ana bufu o mo no be hye me be hye me mu metimi ayade a me ye bia wona hwan wontimi nya mere o be ka sa kwa like e ba me ho de de ase da dia na se o de me height be rank me ba obua on be hye me mu a metimi abo papa yote papa and some more so ni so wontimi nya ye fa ground to nchen some all kan emu odu all kan sem all kasapa sometimes like metimi
metimi didi o matem foke o mokra so mo free me nche because ade di no mo di me chi na so mfa so ne de but o so no maba e bie kwan ma me but manisa debi pasa don what one kind problem because obi ehu an anije so obeboa obi ehu a obe nipa ne person ko brown ho ne ade ni say hu na wo hu ne because Ghana people cho me but Ghana for ye show nyina ye nyina enim say don little there or you okay how a wotie ne how a as a wabemu mu how a bon hu modern wo jire wo hu abrabo mu no programs efro just say baby efro adwuma commercials ni ade ye sign o incident na obeka sansem no so say hu abrabo so sister ichiwade omode mama no mintimi ndi indi so how say baby asebi nyame di medu meye like I'm funny saying meye like celebrity a big celebrity for besrame ofie ni ade how can say me nya shrine ewo me fie na me nso mo intimi nya possible eso bi be wura hokro be ka say ma join okot ana meye bibisa enu nti o mo twemaso don asema wo kan e na be ma ye hu se asema wo kan no ye wani bresem because a lot of interviews we could be out me can some so in some way be say e to da na won sem bia wo kan no ye njindi e na be ma ye pese o ye bibi na Ghana fo a ye show ye hu se asema wo kan no ye no kre se de wo kan no wachiwade ne ahonhom edi wachi na ye no kre Nayas say me nipa bia me nka me nsem me ho kire me nka me nsem na me nka me nsem wa bonten me de hye me ho na me di yaw na me su say me di awra wo fit me nkwala bremu ti sinedwuma na me wura mu no enna ma mitimi ben nipa me obi a me mpe nipa kitikiti se because nipa ben me a obedi me ho fel obetete me ake kan sama sabi metime kume ho ede na ma hu se nipa bi obebe hu bia be di hu fe obetete obeke kan sama kasi a chiro because ya wo me na me nim se o mbenyini aye nipa titiri bi etime abehwe mabusua but me nyini sometimes wa wo busua for etime bu abom e kira bontin so ni ebede na wanya ni je wo wiase because ya kire me nkrofo a me ni omo si so na mo de nyina na omo nyini na me de I still remain the same Nayas ebede na wundi yaw wa wuntimi nkonsuom wa maame wuntimi ko ye dwuma bia mfas camera se ma sei na manya na chese de bia me te sa akokɔ me ne nam na me didi kwa te bane sa na ma wo fo di matam etimi hyeme me hu ne se nya me pɛ na me de ba wiase wona wo de ba wiase nti me kra na ese me kwahyen wo maame ne papa ne se e ba ne sen eno de so ma kire wo se because of ntawanta kakra ba no papa ntem no na nkense sen kamaame no eyesa na so etoda awofo no ya pada ye no eti se no mi gidi se maame na wo maame nim se wode wo tire nsuo na wode wo tira kro na se sei ne be ba be ye wa nkanya de anka wo be ye onim but unse ntoka ba yaudie se ubufu na usa di ya wo mu a enfa ho ne die besi wow because bitimi kwatena ba no man sasa obra obo ho se ne namfo na wo ne ho na omani da o meka se oh ya o menko ya me obeka o mo jame na menko mo na moto ka na ma me mi twika ye nde won ti wo die bufuo ne ya obi be ya ade no ta je se wa ye wiansa wonu ti later onim se woni okunu na da sorry te dan ya woni ma pam ya wo ba sa na e ka ho no wuntimi nyi wuntimi enko chese ase ka ho no wo se na wa ye krokrowa no e ka ho no na dien e na aka kire o maame ene babusuafo na o maame na o papa tamambe hu se no bebi edu no aye de aye anya ye de ebe ye wie minim se me a me nyini me so a me nkofo chese 3 feet na ye me ye dua na ye du 3 feet na ni twa so ti me hu sa no hu se no ene sa de a ejameni nemu na me hwe de nyame beye because to de bia kra na bibi kasa kire mente me ho
E to da na say adwin bebre. Yes. E na about. E yo say kun okra. E yo say like you ho free nipam. Inti me kosa me konwuram. Hey. Inti me kono. Ena me share papa bi. I think say ono so ye suffer. Yes. Hey. Na me share papa bi I say asofofo ni bia like what's no ho obon pai wo wura ni mu nti. Ti me kono me hu no me de me doje no san ono wo hu me dada. Na me kotina bia si me su ti me ye ma dwe me fudua no eja me ho abehwe ho anase ade betimi ama me fi wiase bia because upia bonten a wona wonam fofo di agro a omudi wo ho fel na me ma me se me no ne ye wo ye pe e dia wa ye na me dia me nyin say no like omu tizu okosku at the same thing na me ninja school me na me ninja school ti me kosku na me dwane for so me de me go school kra me twa boy because school me because oni ani je bia wo de ko don nyame ti ase nyame ne oboafo ti sofo me ko hia no ti me ye ma adwen se me di me ho dem no na oba me nchen ne me di nkomo na okrokro me na sabi okay kan se mama me ti mu ye me de wan fa man ko fi o de me ko ni fie wow kwa ne mia no de me chire bible mu nsam ni ade asama wo se nyame wo ache wow nyande wow so nyame wo ade pama me say minim se nyame ahira me up to now kra ma foka omu mi am say don nyame ahira wo na se na ahira ne wo he na de bia me guso edi hien wo ye sure se wo di hien me di hien don ye besan aba ho nyankopon hira papa mpa sho bebam sesi ama me why na di wura movie industry nim wo ye den na wura mu so na she unkran e ma okurem papa na meka say ona tete me mama nyini ye no Mr. Samuel Ofosu ane na yere mama oge nyame hiro mo enyo mo kese ye mo na mo tete me de me ko school e ma me wie Jesus no me wie ye na so me twa nwura eja because na school ne there because na stress am me from na school ne nya me side inti ya brain inti e pesa obobo ne tofa man wo ye den na ura movie industry nim e ba ne sen e na ura mu de na she unkran say ko na kura movie industry na baby a me yete no na ya wo boys eja edua ye gada ho na ye di nkomo ne ade nti e ba ne creative a me creative ma omo sere ne ade nti me creative ma omo sere nti one guy be a friend mayor okay nti guy no kas don ye she bia ne ye di nkomo ma ye sere ne ade se ade na nko wura movie mu okay na me movie be me so me hwe me height na me no me kwa o mesere me ko na me am mpeni pa mu kodada to ha me santi da kro na o se me ko janu wo baby no koto ade nti me de minim se koto ade ne asan ba sa na o de me ko movie industry mu okay nti production ben e de ba out before then no na me twa movie ba enye movie na dem ba lamlight mu then e de ba short video yeah me ne funny face one funny face mu ntem etisen oh we have a one funny face mu ntem enjo me funny face yan koda bibia you okay yeah bibia you okay by Ghana for woman no mu say woni obi nam ana woni obi nante pa na woni ne nam bioma no ma create bibi but first no funny face ntem na emframa emfem kra but as I say woman na say matia ko first say na motie no ene mu nte say bi we sure so funny face bibia you okay eja papa wa ha na so wa nda na me ka no kre okay adia ede sa issue ne bae ina woni panyi enya kasa wa kwala na esa opacho okay ade kronti a me ne funny face yentembe ye basa ne say like na enye issue bia na ekom de me no so de me ye yinti ai say ebufuo ba mu kakra nti yemfa ne sika sam nti ne ma munya issue kakra enye sika sa ase na de hode mi ndidi ye nti se ekom o ma usika den akom be de o ase on show ye maybe obi ka say wakwaji ne contract bi na maybe no but that time no onu ne manage you nti so obi fa o say manager anasa for fan say me to my fa say me manage you of course say me take good care of you say me nya hwe kra ma wa wadua ni die enso say me ma accommodate nti na just na esika say me accommodate
Also ni sika se ni sika bia wo. Yeah. Okay. Sana won dia ba me de me won say obi jan obeka say maybe funny face entua me ka na o ma miss kantina. But wo na wo hu ni say ye den ekom nko. Me na ekom. Because obi di we chini. Okay. Do oh day na wo ndidi ye. No no so so a on pese obekọ be bia akwa ye adwuma na so wenye sika because on no ma na eji. Itina eyekom. Yeah. Ebusuafo. Ntia ba sa no. Like na o kasa me hu me mfi no. Okay. Ti me mfi no asem ni na no. Na o se o panish me. Ti me nko fie. Na kuma to ni ma na wa from back asem ni na no. It's only a funny face na do ba limelight ni. Yes. Funny face na do ba. But oh show come and until na later mo ntembe enta wanta kakra no. Oh, I think say that day ne pe. And yes o chire me come like continuously. Yeah, like that day no. And and I say na me who say na maybe like or driver na or busy like na me who na adine. So e gina ho e mame. Papa, e twa ho ba ba. E busu afọ ye nje aboafo mprato e ba ise. For in fact me raho me ware home wiase na nkasa krade na ye beji wiase wiase kakra ye bayi de bia ni mu asem obi a so ne fie mensem mu asem ewu areho ba me kai wo se kai se apomudin fie die e je faspe e de bitimi ama wo apomudin erofo yare dom bi etete wa atena wo so ache na waye no ho kwankro de eje fast mixture papa obe man so waye mre wo permanent mi mbo adwuma ye de eje fast pick capsules pe eni bitimi apwa edi wase mama anom de angel beverages angel drinks pe ena hubia agi atum furniture papa papa go furniture pe and will be agina tum. Also a promotion. Atari shemi a ladies in collection. Michimi a cute cat parlor. And Pabu shemi me and a kind winter booty. Pabwa who will be so man mema dear. Nkolasku bags now a peaches by Frima shoe shops. Our suku. Beatwaso. Papa, but your wadaroma. Obey ni samo kan me pese obem kakra emaye wadaroma medase die e wo menye se won se nyame de ya na de opebia na wo ye nti na nyame no ankasa no ya de bia osofu kum chacha me kasa ye nti nyame ase wote na se ai ni yi nti die nyame epese obe wi ase be ye ya na wa ye ya osiwe nyame pese hwan be wi ase be na ha ne ye kana se okay enya de papa yeraho areho sema abafie ha ne no se me hu nyina adwojo ena me se de nyame pese wo be ya na de wa ya wodi siwe okay sabe Debbie anwofe if I say na me raho pa ma okay papa to aso na ye wo obi be wi ase no okay aye wo obi o hu na de da okay we so obi ye de be 60 years 50 years on life e was asase we so hu ade da okay ani ye wo obi be wi ase no sebe fa che me wo ye ba fan okay ontumi en 10 minutes da ani ye wo obi be wi ase ye mum oye mum ntimi nkasa da on kasa wi ase da etisi enyame aye wo de awoti wei na wa ye o sei na kasa no ntimi ko no madura wu a ena me wura ho a obese onye oden sabi ye be wi ase ni panyina na be ya akese da bi ena ni panyina na be ya enketwa da bi kax kura abrofo ye no ye wo kakese ena ye wo nke mo ana asa me so bikita ketwa thank you ena ye wo matis ni vit ni yaris ni nketwa sa eti nyame ye wo tese matis ya untumi nkase adentina nyame ayo tse matters okay na me pese me kunu moduro okay hwa minim sebe odi fraye ni bia wogina airport ekwan so okay ede bia on de ni kogina traffic light wa otumi siri ska etumi nya be 5000 wow ede 5000 ede no boso me yesen 1.5 billion yeah bosome
Wow. Eto na bi kuro to menya 8,000. Da no mi twamu a. Ena me ni di agro sebe oni freni no. Ena me ka dey so ye be ye crusade bi nti ya ye be ba be fawo. Na ye ne wa na urade ya dom wani ate. O se so fukum chacha jade o keka no. Na ye nyina ye ni ti ye fo na be sere de. Wow. Yeah. Na ni ti a day ebia na 500 kwara. Wonya. Ebia 500 kwara wonya. Sabi enye de wote wa ye ya. Sabio. Kawo obe de agidin. Ken nipa be de ate wonka. Eti de wote wa ye. Oh, Papa sa wo kasa de wote wa ye ya we de manosi sumna so papa we de mi ko to jogu fom ase eya ye edidi ase ye yi na firi nipam ase papa onka ho bi ebia ni omo na omo ma yere ho no se wo ye sofo na utimi tena se e ka kire me se de ma ye ya ebe de na me re ho me fa me ho se mechanipa ho debi just mo discriminate ye dada dabi anya sa okay papa anya sa na okay me ba wuti we uye nipa o sa ka biom se wuti we sofo na onim kasa ba ko se pacho tie papa pacho yetie en jusu sa wadi ni biom papa pacho wadaro mama wan pose kakra ntokwa ebeba me pacho dabi o se bi wie na em se ena mama no sie papa ena o ye bre no ena na mi ka bibi se sabio nyame amo sebe facha be ni fraye ni wanyo sebe kwata wanyo wayi sa wayi kurukuru an ana sabio sade ya wote wa wayi kura nso no etu kese ena odi echele oh wow anya izo sa wonna mo pa na usia don letter na etu di na chia nyen kwalato nyen kwalato ene di na chi papa mpacho me ba wadaro ma wanu nsi ba meba hozi a wakai mi asem papa don ya start na o ka se o ware ye anche bia na ware no egu ye but no ya nte ho asem o social media nte ho asem o Ghana ba bia o si egu ye na asan akofo ba bi na no so ntimi engina eno so so ho asem etese uzu se e your height na manu si sumra so e bia hawa etie no ana e bia o be ma no na e bia suama wo ana se say no hu ne say Nayas enye nse obaka so be do them okay and fan ne dia obeye okay but I think say me spiritual yina me kano and also be I think say e ka ho okay yeah ina oba no oba dia o expect no wenya no ko usu said ye na ya omo expect every wo don little hono mo a we dem nyesa tem di wadaro ma e kasa mpachewa manka ne ya fache me usu said ye na usu omo hwehwe omo expect every wo munya omo ba na omo ko on say obi wo wa say don ye adwuma we oyese ti me ba me defe na ma ne mera kakra nse ode like ma wo de we am de defe me obana say the we anko pese sabi umani skano ana say wo hwe no na obiebie nyama bi mana na wo ma no no platform bi no abrebe na ware wadaro ma things 2020 okay and ya nte ho asem there be me stop obia na ma invite obia so I say busuafo na pa na mama obia fa picture phone so anko okay enti pictures na ya na post ku social media na ya na trending bi no mbetua ka e ma wo se trend wo ana say ya na real e ma na wo ne mtwitwa e photo shoot ni ade no because we are na captions was a girlfriend if you are also here ana you want say agro bi ana say trending bi na omo pe free o on say posting the aya na enkaje okay o post to bi a me say me pe obi pa na pese me na otena me post to da okay ya me pe o pa na pese me na otena me post to worry you know so one post pictures ni mu bia o debi okay post she okay don't little bibi are okay nyi okay aye kwa kachira wan because ye ni adofo okọ bi okra say omwa sika bi na fa ye adwuma kra beka say don me diskama wa
uye den etuaka ma wan fa ma me a me ye den ko report o se e na nipa ne susu se ne asabe e bia wotie no wo be den wakoye adwuma eti onu susuro se bi odini sika twhwe die sa be ma wo se fa koye adwuma wati ase bai sabi un se ye dedem ahoro okay ti steady nipa no aka movie industry no oh yeah me ye adwuma don little movie industry na urem no atisi ese won nkofo bibiri etweman so challenges ben and no creben de wom wadaroma Nayas na me ka kire no challenges in the bebre because me wura adwuma ni mo no unse me de na me wa Accra na bebre gu Kumase into wo hwe obi ofri Accra e ko Kumase untumi ma obi a ote honom peda okay ina industry ni mu ayewo no obi a wa he a like the price or the charge okay inti edu baby na me price no I think say me too mu okay inti no mu inti me afford oh aye abonten okay you oh inti me price no me too mu ko soro ina mo ka say me nteso na me say debi me nteso because mo hwe baby a me free eba me panso anya me nko a because me ne makola be ka mo be kita me bag na me soma ni ade no po de mia na me de me de ne nam je no nya mo side inti no meji say wa obeti me fine wa won't me fine na me no me nipa bi a me kama sem plain okay na I think say obi a like owe before ntende mo for quick temper na say quick tempered yeah me obi a me quick tempered okay o ya de na nya me make kama adwen a kire oh okay nipa bi hu ni say eni kwan say me kasa but nipa na ya de enya no me polish ho ana me fanshe me mu kokko ha say wo ya ahomaso eno so ahomaso ne de okay ahomaso ne de na e bi omu hu ni sa o pemi asisi mi na mampene a sa na o meka no o pese o yusu me na manti ase ama wa o se sa na ye industry ni hwan e na oni ne wo problem e wo mu industry de mene crofo bebre wo problem oh okay because akwa bi ana handle me YouTube mame okay can you imagine say na obi e kire me process bi the way a wo sie be fa wo sika be ba ne ade no na handle no say minim kwanya me transaction eba na say there be no o kire sa na obi so gina ho de o handle me YouTube channel no na nipa no ko ka kire nipa say nti on hwe ye and then me upload the video ade chin ya na age me YouTube free me say atana me ko almost 100,000 subscribers wow eno de na me se me fa nche nipa ne da eti eno no eba sa na utimi ne ahohoma di wachi ni kasa ma omoko ha nipa no wo oh yeah eno sa no me sore ahomache oh okay yeah omo kire me ade a me na oyam ade na me di ya wa kan hu say asotwe ba so because they will come and fight for me oh inti me se obi ni me nya asem na me bufu ana me kasa chese wo so man kasa dia wo asem tino bi ya dia me pese me hwie nipa moja gunti no na makeka ma adwen a kire wow na me come maybe inti industry for no like a do baby like I say omu see mu no oh me first car me toye na me de collocation ya de no mani bre omani bre me da nothing me wanye industry ne kwa na mama sika de talk ana me wana angles bi me ye business bi me ye buy and sell ina te say daddy tiwe or real estate na kwa jikona na me post na me ye marketing to be better na ma give percentage oh okay sana me ye inti mu hu says fine me ma toka na inti ma mo say me bada ben okay na me ma toka say ka ben na we use oh see me kita bicycle bi cham fine bi Corolla ukita Corolla 2015 model Corolla saka na me fepa ba me hu din border 2015 model yeah man it all saka na ma sweater na say kwan be na fa so nya saka me sweat yeah na me papa prophet Pega me papa me papa so ne ko yi ka ne ma papa ijina don little anemo adawasi prophet Pega tama breaking yoke fire you di papa o breaking yoke papa dey good oh yeah so good ade a won pekra ni say enipa okọ ahohie mu woni mene na 90 more than 20 something years wow yes na osere many pa odu nipa obu ade o bre no ho ase enti nyame hira no breaking yoke
papa ne timi o yade ma me kra me say ah papa intene bakura on timi nya sa de we ma unse me kwa sori bia o san fra me ma miska na me say papa o be say o ba o so ma miska na o be say me ba ho sorry pacho ensema wo fa onana obra pani don little working brem kakra quick mami point lines be insisi so mami mami mfe fi de kese so ni nchi ahwefo ehwe ba bi dware obi ahwe fi mi a nyame nhwira mo in fact me ra ho pa efe bi mi apa mama wa ba mu nsem no na me ti wonyina sa obi sa me anka me sunye me sa de na mumie no me na mo nya adwe na me wura ho sabi dabi o ni na ncha na papa ya woto nwuma a mo fra no grandpa wo free kuro bi so me wura fi you no one say me awo ba gan papa ni dance na me my any nsem na all can story na all can so emotional that emotionally dabi o what when ni ntwai ni say ntwai na ni moye eti sabe why you say what na me pay djuma wo office a wo de be mame aditi na me mame that papa why you say no why you say na no mpe no e wo wi ase Dabio, edenti ya di sabe ya di adwen eni ni mudia na yi adwuma enye body eni ye di yi adwuma eti ni ye ebu be kora se macho e be to de ye ahoden eti enye o body no uni mudia no nyansa na wo kan papa me no nya Dabio ni nya adwe papa o da pa so ma o ba so di embrem kakra efe bi no me ne ye adwen be efe bi me ne nya adwen won ho ye adwen papa don little okay ni enti ameka say efe bi me ne ye adwen efe bi metwem efe bi a me ne no ye adwen no eye awofo binom okay awofo binom minim se saya omo be wo yen so omo be boa yen yo senso so omo be sen ya aya medwe ho amenti ase ni enti ameka sa ne se don little ma me hwe me a na asem a wo kana ye no kwawe dia wadi ni ba na wu okay I'm telling you the gospel truth okay because a dia ne beba as a bad time na sha wo mu jaw na wagina sa ne ma wo nyina no ntokwa be mpa na asi nim se kurom ho emra sei ne wo ho na wutimi kuta akola ketewa de ni twensuo no wo expect say that eye nyame na peso oye sa wa sa enyame ma bia papa ho dia me ne wo dabi eye nyame na peso oye de wa ye no wa ye nyame na be ne ma no dabi o ya be wi asa wuti we wo bi so nchen anu de obi nye kase nchen eni ko nyina na be ye tere de wa ye eni asa na okay once we don little mama wonim say emra say na wo krom ho na wotimi kukura kola yi na wo open yi na open den and efe bi so don little me di ne ho ya ne say baby a wo wuti wei said ya wuti wei wo de nyame adom o said ya wuti wei papa sa mo kan ya so won tena so wa kan ya so nya baku se so bia na ka sa said ya wuti wei said okay mo ka sa nya me ba cho e bia no ba don nya butre said ya wa ya kitikiti na oto na wa no said ya wa no wo na wuti wei okay o wa oto wei yeah na yɛnhwɛ ne tintin yɛ ɔde to wei yɛ wɔ bi wɔ hɔ a minimum obi wɔ hɔ a wɔse hwɛ de mu de nyame hyira mo o ɛna mbisa nsɛ nyame ne hyira na ne wɔse hwɛ meti wei yɛ twa me ha o bula ka to mi hu bi dampo na me de adi sɛbe mpɛdefo a mo a me de akoso hu nsamom na mahu sɛ de da ne fele ne orgasm na ɔmo ka no metie na hwɛ don little Don little eto akese na don little di akire wo hu don little girl wo beko wachi eno na me kan ya on tiase sorry what me di oba what me for ba yes what me for ba sorry where the need you what me for ba on pe oba funso o don little wo hoyi wo pe ma classic ladies me ko fa fun se wo ya kan se wo ka se and say afa bi no wo you ya be ya wa no wa yo ya da de be ya wa no wa yo ya da de be ya na wa me say ba ye shira don little me come cho me ntwama no ye de bre no ye time no nti ye de besi don o betimi akama do a e ma o besu don me pacho mensu why o betimi a che ma do a o ba e wo wusi so ana wura industry mu wa fire o mo wa disappoint o nana mo ya ma wiase fo ina hu se mimi sumanya nso mi wa hu se me no e din se oba gina ho na me kwa akwa se e wa na nipa na ba o do me ni je o mo ana o mo se o pe yes oh okay rerel na de wa ya woti we
Me Tonyame. Nayas from one chame, dear Papa Bayawa, made my railway now. Me no blows wa. Oh, me patch. Oh, dear grandma, run off no. Because the oil and men pay. Because software, at least, Ubeka, Yansam, and Mamma for a Mwabano. Cassa, one funny dear, my papa, me patch. You show. No, did you madam no, or dear mammy? Me patch. Miss so, friend is when you Wenyo, obati me ba ho bepe wo. Ya wo ba pe na e bone sister. Abusia aha na em say me em say ya bo branche me busi aba bia so me busi. By David. Funny friends no petrol do. Enya bia na ba wi ase atomo ano. Ade ba ko de say. Next time no. Okay. What the obey programmer. Okay. Na obey me sole ena me be twade ne ade a ya won ko dampale IGP no ni kan science because sabe de what wa ye no o sa kabio de me meti ho don pacho next o frame me na me ne papa me ma wada woro ma fa frame me papa bo ma me atwafo mo fa nche ne so ye brain nti ye ntimi ampeke course no me so wo show screen anima ye numbers no egu ho no bo modin afọ wadwenkyere fafa so fa maye wada woro ma fa che ye wate say ne ye ntimi ampeke course message bia wo bia fafa WhatsApp messages na fa my don little na ye be ready obi awo ne ba na be sabi bibia si na ba kase we so fo kasa asem we me pacho don ensema ya kan nyina pacho wo final words fama ahwefo a wo mo ehwe na pacho ya brain nti show camera nim na fama Nayas me da wase na masem ye tiawa medical da madofo ase me da masa kwekuche owo tudu ya talibia opebia selik ya nyaminshira no pa o ma o nyaminshira nyaminya okese anyami bebia wo bia mechia o Mr. Kwekuche KB ni short name no me damia me papa ma de na prophet bega daddy bebia wo bia woni mommy nyamia so ndwe nkamo na oba de ma boko facha me minim sa da betumi na esi asore dem de o betwa miti poponsha bebia o telephone number fancy phone so ina na unjia wa busu ama me no papa oh me papa dia waka baby yeah oh nti o wari wie ya na nche bia no ka baby oh baby I think say me fra brochire baaye no oh ku say nche bia no ofri mu na de o hwe me no so ono so ofri mu ku say na so be sa bibi ba ko me refi director we dey brain fa cha me say u to flight if I say u tu kan na to flight ye jiu the same price na say e bia ye do ko tena penny foam ana nkola mu sa Nayas one for flight and abroad ni makwala ni mpeni. Oh okay, it's the same. Small set to quite. Oh okay. It was the same price. Oh, okay. So papa never just sit where ya. Na ya jene $1,000 sa the same thing no so. But mo jojo mo hu sa we akwala mo jojo. Ye men ye me say obubueni. Okay. Me see airport bia na de hwe de ye de fire le for. Okay, near there. Ya be si o say me metinem. Because my brother Adelaide Cote mommy baby I will be anyamishira sa no ye mama see baby me do airport bia na de hwe na be si o it's up to now we do ya we land ya na ya de hwe baba be si o say mentino by force na so o me me fio mokola agro na me ne bon komo ne ye ko be wan ye do baby ya do na wa fra mama na dipa na o si ye man escort it's say we tin such inchinachi we dey ye brain nti ye be say atwas but we me the telephone number bia to dra na say bia manager we bia so obi person offer programs na say bibia wadaro mabobo telephone number na dey here pa so ye brain nti ye se me hu dia pa so ye fast wadaro ma ye brain okay ye brain nya ye brain 0246 okay 78 83 55 bosu bi 0246 78 83 55 o manager ne hoye Cassius as Santua manager and you so manager me no by me no na it's a funny face in some crowd oh yes me free funny face but when management work no oh so funny face dey my godfather or me boss or your bibia by management hey Cassius baby I will be in chakese and call and farmer why me chia pa when a funny face e chia mo pa Santua me chia baby obi papa pacho you ready to telephone number to drive why now we seconds pay the American say
on say nyame adom wo de ma me fa telephone number nto dwenwi okay 0542 okay 51 another 5128 okay 0542 515128 so wo fresh of kum chacha amasole wo malam last stop udu malam last stop wa bo medin obi abekere e na we ye driver ni so wo peka e de ye adwuma te se Uber ana boat na wo pen work and pay e de ye adwuma ya bomode mfreme driver ni bia mfreme papa bomode na ji bi ma me brepa no problem why me ametwi matepa anti driver ni bia peka ye adwuma Uber na boat ana trotro bia family number no 0542 515128 and our friend na ma 0244 42 3315 0244 42 3315 na de medi wie ne say sabe wo hwe me wo faase yo te we ya anyame adom watukwa akwa abrochile nkuro bebre akasefo agramfo etumi kofisa yeah refuse so atase eti die nyame ayewi onye osanya ode Osa ka bi onse nyame ayewi nyame de waye bi die nyame ayewi se na ma wo kwaje visa ye de ma nyame nshira die nyame aye onye ode bi mdon nyame nshira me mame e fa cho o final way se ne o telephone number e bre na kwa hodo me ka tra wo phone ne say yesre wom da bia me ka say esese ye hwe ye nkola ne ye because enei ubawo but ebedu baabi no eye wo ba na beba be hwe nti se opese wo ma me hwe wo de a won so wawo na wo de na be wi ase ne ntiti ye ben na wo de ma no ana ahofa ben na wo de ma no moa ben na wo de ma wo ma no mo me ye moa ye ma no because ye be yi a ejina ye ma ne so me kwa minda eye de ye makeup se ma me eye AK beauty parlor and OCCM or flat top down where on our CCM and a matter then so Ajia what to do and on also share matter then. For telephone number to Jana, my number is 0243 434246 0243 434246. Papa, Pacho, your breno, and I'm a director. Me promote me business I may promote second. Therefore, as and that we are to be behind the day. Into say, open, say, to me, Bobra, Afro Arab, home, so pass, I say, so pay estate is said nine, or be a benyan, son and dear, or dear bra. Utia advance, I be more 5 years. I would be Tianka Cranka crack. In Siunim. In Siunim, you're more 5 years. Okay. Because your bama Ghana for send will be a bed, will be a bit mania baby, and then it's here to come. As I say, and a dine, yet on dine. Tupa, and member na mama me be at Yanko Shramopa. Papa, Pacho made a master sabe to suffer mamma by Miss Charlie Yanko Punshao. Don't Yanko Punshao, pa, and mammy, why?